Bafowethu namhlanje is Human Rights Day. I for one, as Israel Matseke Zulu, I decided ukuthi I must spend my Human Rights Day on the streets with the needy. So we're heading to the township, to the street eKasi. Niyamazi Mosu GP, Ghetto Professor into zakhe lezo. But he give us a great achievements. Yeah, I mean bafowethu ayenze sense, but the Human Rights Day, and then we look at our country, how many of us are living in poverty, living in the street, under the bridge, hopeless and homeless. So follow me. I don't want to do too much talking, but the work will do the talking. Chesa. Okay, people of the South, this is the youth. I engage the youth a lot. These are the people that have cooked the food that we're going to dish up today to the street. As Israel Matseke Zulu, the Ghetto Professor, keep him honest. You see how young and fresh are they? So that's where I want to leave my legacy. We need to teach them how to live, how to take care of the others. Organjani bafowethu. So stay tuned at Israel Matseke Zulu podcast. My name is Israel Matseke Zulu, aka GP Ma Orange, the Ghetto Professor. It's a Human Rights Day today. So I for one, I decided to come to the streets, to the people, to share the Human Rights Day with the needy. So as you know, I have a podcast, Up Close and Personal with Israel Matseke Zulu podcast. So here I'm here to register the victims of the circumstance in my book to take them to the rehab if they're willing to do so. It's not a must, it's not compulsory. I believe change, it's a self-commitment. No one will force a donkey to drink the water, but you can show the donkey the river. Here's the river, here's the water to drink. But umuntu makangafuni ukuphuza amanzi angeke uzomforce. So that's why I'm here today. We are at the location Tembisa. So no, we spotted the place because we've seen Uguti Amachita, they hang around here. There's a first group that I took to rehab. They have changed wherever they are. So I believe in the strength. I believe in what changed me can change the next person. Machita Shapu said, ngifila kanjani ukuthi namhlanje ngishaye round. Ngijabulile bafowethu. Yeah, I need rehab machita. Yeah, angizange ngokudlala. Angizange ngobcelebrate. Yeah, angizange ngetelevision, ngize la ngokuzosiza abantu.
Yeah, angeke ngibe into engingasiyo. Angisingi vulture, angisingi shark, angisingi hyena. I'm a giver. I'm a nation builder. I'm an activist. Ne? I'm an icon of the country. So angizanga la nge-sponsorship. Ngize ngemali yami la, ngize ngento zami engizoninika zona kuzonikhuthaza ukuthi bafowethu ngifuna ukunibona kusasa nani niphila impilo engcono. Angisungu Father Christmas, angisingi billionaire, angisingi millionaire. Mara I believe ukuthi amandla enginawo azonisiza nani. So ayihlomihlasele bafethu siya rehab or kanjani. Yeah, and I see like namhlanje like right now. No. Nizokhululeka nibuyele kule mpilo yenu mara ngizobuya mina. Angibuya ozimisele uyahamba. Kwenzeke ngiyazi maybe bake beza abanye abantu kini banitshela ngerehab maybe wazange basabuya. Bagcina ngokunibhalisa bese bathola ama-funding bese abasabuyi. Ya thina ke asinane funding thina siza personally thina. Yeah, sazicalela lento sibona ukuthi there's a need to go to the people. Yeah. So that's why I'm here. Okay, without wasting any time, siyadla manje. Ngamakeba kuyadliwa mfethu. Hayi kaZulu kuyadliwa. Yeah. Angizanga ngokuzonithenga ngokudla, I know. Igawulo iyafuneka i-Human Rights Day namhlanje. Abantu basemaphakeni, abantu basidumisa ziyawa nathi aziwe. Last call. Yeah. Yeah. Usekugcineni. And ikaslami time lami la ithembisa enxiweni. Yeah, ngino auntie la. Yeah, so Alexandra phela yazala ithembisa. Time lami lisuka from Alexandra 1960s. So ledladla khona ngayi nami ngino auntie icraft yami, music wami, ngaqala ukuperforma la ithembisa. Thembisa is it's supportive. Bazithanda izinto ezipositive. Ayifani nala ngiphuma khona mele ube uguluva kuze bakufatele koptu. Yeah, and manje ubuguluva bhatali. Angibakhulumi kabi. Mara ngathola isupport enkulu ethembisa. Awuthe ngijiva nazo ezasendulweni. Abosika, abomatanasa, abo the late Mbuyiswa bangibonisa uthando mangifika la. So ngidrive from Alexandra mangicala ukuba nemoto first trip ngaza la. Ngana license. Ngakubale nabo. Hayi azange bangivala nangelanga eli1 until ngize ngiba nayo. Angithi ngiyathandaza ngithi uNkulunkulu. Amen. Yenza ukuthi ama traffic angangimisi ngoba anginayo license. Sithi maba ngimisa awufuni lento engifuna ukuyenza yenzeke. uNkulunkulu umtshele straight ukuthi ufunani. Yeah. Uzokunceda. Yeah. No, awunabuthatha re tlo bereka ka mkhwane. Ke tlo ngwala maina Phukeng re tsebe gore re na le mang. Re tlo re ha re sepela mmamotla. Re le botse gore re tlo boya neng. Lona le sawara. As long we have your names. I want to be kopaning cutting. Re tlo kopana the same way. Ke strategy se ke se berekisang. Tlabe ke na le bafowethu la ba bona mo se ba ke vang le bona. So why ke le kenya mo camereng? I believe into ma uyikhulume ecamereni emphakathini ifana neagreement isifungo the covenant ukuthi uyazibopha ukuthi vele lento sayenza. Ngifuna nikhulume ukuthi bafethu thina si ready saya la kuyiwa khona. Ngifuna ukuyeka ne. Asizibeke ngemile ngoba manje impilo imile ne. Ayimile. Every day into eyi1 ngapha siyakhala. Manje uyabona sithola chance ukuthi sibeke. And nama talent. Abanye bethu sabumajayva nabanye bethu sigelezile sifundile sidlama business abanye ama artists. Yeah. Into ezibhaya sikhona. Na youth. Na future.
nayi intsha bafethu let's be a good example. ningathini kule youth le kuze ingafike la nifike khona nangare bafana baka ngiyabona bafethu uthi sithuleka kanjani ngalimali ekubhema uthi mele sibheme inyawo mele sotshontshe ezindlini abanye mele baroka abantu estrati and then nokuthembeka lempilo lesiphila lingayiphili mntwana zami ngiyacela bafethu Ngaboni ngathi into enkulu nje kuphela ibona umuntu obhema inyawo eduze lakho cela uchief nje kuphela yabona umuntu ovele TV usuka the long way to come and help us. This is our hero, so that not made to follow the stage nice just like hero yethu. khona into engifuna ukuyibuza besiyintwana sonke sifike la sifike khona besingekho aware ukuthi sizofika la yini manicabanga eningayitshela le youth le ukuthi bayicaphele nabo abantwana phela yazi umntwana uyakhula akazi ukuthi uyophelela akuphi ngempilo nathi silidlalile ibhola sikhulele stadium sidlalile ama-gumboots sihambile amasonto sihambile ama-library ama-scouts basitshelile abazali bethu ukuthi kunama-drugs basitshelile ukuthi kune-crime kunejele kunasonke lezi zinto mara si-endape lapho baloke basitshelile manicabanga yini into ekhosta lento leyo peer pressure nokufuna uku-experience akuyeka lezo zinto akhuluma ngazo lezi ezama-church respect yabona inkawu especially everyone onkawuza ngicabanga ukuthi ucela ngogwala yazi ukhuluma ipoint yabona masibheka kule youth yamanje angisabona ama-youth club isonto plus ne-biblical studies ayisekhe skele akusayiwe assembly shawe our father who art in heaven ne so lezo zinto zisincedile irrespective lokuthi uJesu umlungu or umuntu omnyama mara iBhayibheli ibe yi-guidance kithi khona manje sihambe estradeni uthola umntwana omncane athi hema orange mara thina in our generation umuntu omdala noma ngabe akakuzalanga bongeke umbiza ngegama mara talking from experience ngibona youth ebhaya siyadelelwa masambe estradeni githi it's next door nesikolo this week nje ikuthanganyana ngizomunye umntwana athi yewena mkhuluma orange and abantwana abancane yabona respect ngiyazibuza ukuthi uzokhula kanjani lo mntwana lo makakwazi ukuthi kimi so kusho ukuthi akaboni umuntu omdala suthi uzibonela intanga yakhe nokulala nami angafuna nokulala nami sekabona iboyfriend thina besithi sawubona manje bathi hello bathi yeyitha basibiza ngabonyawupe labantwana niyazi nani bafuthu basibiza ngabonyawupe base emajaratini labahlala khona basilwa unyawo umama wakhe uthi lwa unyawupe labantwana kusasa bathi unyawupe yabona akusasomalume ayisalibuthi awubayitiye bathi awumuyitiye bara basothi awutomuyitiye bathi basothi man khona la silahleke khona njengesizwe semnyama angithi amabhunu melabuye embusweni mara khona into ezi-right lezi bezenzwa amabhunu mase sikhuluma nje iqiniso ngesikhathi samabhunu bongeke uthola intwana inkawuza nje life estradini bad company isho kwasamahlalela bekasikari lo ferskap banibopha for ukuthi wine ngaya ngesikolweni manje umntwana uyalova akekho umuntu ozokhuluma uyasaba nokuthi ungabakuka uba isesikolweni bokuningudu kudala mawulovile is either uyehlathini bese uyabhoreka bese wena uyazibuyisela wena eskela mara no asekho lezinto I think umbuso wethu bokumele ngabe uadoptile ezinye izinto from our previous government ezinye izinto bokumele sizikhiphile kuze sicontrole isystem ukuya eskela uphuza utshwala hayi ukuthi besingekho intwana besibhema mara bebasifihla bowenza sure ukuthi awuboniwe
mara manje yonke into exposed bama bakutshela ukuthi kunesunicide esikolweni ilama rights ya ilama rights singayilungisa kanjani lama rights uyasibulela lama rights asibulela ama rights mina acele from a crèche khurtman la yeah from a crèche umntwana uyazi from a Geraldton to crèche to primary mina batshele abantwana esikoleni ukuthi umntwana umalume yeah umuntu umtshela kumuntu umdala yeah niyawuzwa abantwana niyafunda ngithi noma bathi umalume ubhuza utshwala endlini ngoba mama kuthi hayi isidako lento wena kusela umalume wakho umalumakho kusasa ngeke uyenze into ngaphandle besidlala ibhola estradini sipale makudlula umuntu omdala besimo iyama leza manje ngokushana ayakushaya vele noma kuyi-funeral besihlala phansi imoto mayindlula mele uguce mara manje masithi funeral abantwana bayagijima bayophaka phakathi kwale moto bagijimela ukuya lapha kunetende khona na hekumosheke kakhulu asana lezifo lezi zihanda ziyahanda vele nabo bayenzani baphatha amakapere igela ya ngoba sekukubi kakhulu manje ngibona ngathi siphile ekugcineni ngibona ngathi i-generation ephilayo eyethu leyo kugcina ngathi le landelayo angeke izibone impilo amasiyene eqinisweni bayafika uMr President nayimele ayenze iplan ukuthi avale amalagosi wakhe ama-trucks angena from airport ama-trucks atena from airport ora maphodisa athethe ngama-airport baphela ukolela drugs tela or bisikafita kamola braga machance before ngivala before sizongena etafuleni ngithatha amagama ne ngifuna ukunibuza 1-1 feel free akusi interrogation angizanga lo ngokuzonibopha or ngokuzonibeka ekhoneni or ngokuzoni expose I'm here to help you bro ngiyazi ukuthi kwenze khona izinto zenzile la efini maybe unama qualification more especially I found ukuthi abantu abankawuzayo they are the most intelligent people banama degree abanama diploma abanama talent maybe sikhona isizathu lesi esizoshake umhlaba ukuthi yini into enza ukuthi uzithole la ubani igama lakho Manqoba uphuma phi original original ngiphuma khona la eKasi uphuma la eKasi eThembisa yini into enza ukuthi ubheme uzithole la ukhona today abangani ya shithi ngeke ngathola abangani abankawuzayo nami ngathola singinkawuza yazikushishana sikhula sonke sigcina sinkawuza vele uphuma efamily enjani ifamily ambishop i-background ambishop ulilambelile ngaleso sikhathi belisipana grand lisaphile lisaliyeve lifila kanjani manje ulile yo disappointed blind ngoba lo muntu bekasipana hard lebe bekasipana hard ngakhona bengingamboni during the week bengimbona weekend mara ngihlala naye endlini mina ngivuka ekseni ngilele ayisipanini abuye futhi ebusuku ngilele skela uyile ngile skela ma qualifications ama qualifications anginawo ngekufika mari matric unayo matric ne matric ay ma brother wena uzithola kanjani la esikhaleni ai Grootman aka ho ter kene mo dinyaopeng tse re di tsubang ka tsheko di drugs ka lebakeng la dichomi influence ya dichomi o tsuba di drugs or o tsuba patse ke eng ntshwela e utlwang mo le nna ba tlo utlwa hore ke eng ntshwela tshwana le byala re bona batho ba baholo ba nwa ba tlhapelwa re a re utlwe yona ntshwele ba e utlwang mo gantsi hae re tsama mo tseleng a ronga ngela if go fa chance ke ntho batlang go etsa mo lifeng o ka ba eng wena na nka ba motivator di no setsenyana re discovery dia leka dia kena mo di drugs a dio sharp ntwe kholo tlamele ba esekolong ba eske ba lene mo rena hore di drugs a dio sharp o khoba la motho mongwe ha o tsuba di drugs ka tse ko re fetwile di tlotlwane tsa batho batho ba reka ngo bona di drugs ba phela mnate ba para mnate rena ga re sheba ka tseko yo ro ka sutelle le mo rena re sa tlhapa go re di tshila re no ba dilo fela le batho ba sa rata why drugs it's amaisana lo sa tlhapi aish gore takes time la ka o baneng nako e baya re fetsa re le ko strateng le kharezela addiction awufuni mina ngifike mina kudala peminyawo bra from imidolence into 5 bra ngipheminyawo from 2000 ngipheminyawo why na manje kusapeminyawo mara ngiyageza wena ufuna ukuthi uphume endlini usulile
awufuni brami inyawo phela inkinga inomuntu nje kuphela sakugetha ungakhuluma amanga brami why wathi uthatha imali othenga inyawo nami ngiyabhema yazi ngiyabhema inyawo yazi bhema nayo inyawo every day mara braga bona braga ko butente wane life yawo braga wena uthi putshira ekutshwa kamu ekutshwa kehlapile wavaya muthu braga ho yeah brand ho asibambe lapho sengakhulu my brother sho bhutam uzithola kanjani la esikhaleni la esikhaleni mangisithola bhutam ngifuna ukutshela manga mina ngaba ethi ngitshela ibhari mina ngikhulele ejele yabona oh yeah ngathi nangiphuma ejele kwathuthi impilo yami manje usisami sekahlangahlanganisile yabona ngathuthu uma ngicala lapho uma impintsha manje utantwana nginosibhema ama-drugs because ayikho into indaba yakho yabona ngingena ama-drugs nako uma sengicabana nefamily yami sengenza zonke izinto ngahamba ngayijele banginika 18 years ngafika ngahlala ngabuya uthuthi life yami sehlangahlangene vele ngangena kanjalo ama-drugsini waya tot okay ihlangahlanganiswe yini life yakho uma uphuma ejele hlanganise ukuthi manje ifamily yami umntwana sekhaya lo ngimlamayo uthengise kwasa underpende yami ngisho ukuthi manje ngisanani bhuti wami ngithola yama nginyambuza lapha nemfowethu phela ngifuna into so nakuseka yakhala wenza ezinye izinto ngabona ukuthi lana endlini lana sawuthatha ngendlela yabona i-depression namavele ngathi afuthe ngcono ngena ema-drugsini vele ngisheshe namajidanye phambili yabona yeah so mawungena ema-drugsini abe i-solution for isayidi lami ngibona kunjalo because namanje abanye lapha ejaridini ngihlala nabo ejaridini mara makhulumisa ngibenza ifokolo nabantwana basekhaya okay ngiyayibona angiyakuzwa program me awuthi wena uzithola kanjani esikhaleni mina i-prepare ama-out peer pressure vele ukuluthwa abangani vele okay peer pressure is the main cause. Yeah, it's the main cause. It's the main cause. Yeah, it's the main cause. Should not choose abangani, you must be careful. You must be careful ukuthi ukhethe umngani onjani, umngani okutshela iqiniso or umngani ukuthi manje uyakulutha na. Esana. Yayibona. And manje maka dangerous phela umngani angeke akutshele ukuthi angeke azakutshela. Uzobona isikhathi masiloke sihamba ukuthi sani lo some danger. So u talented ngani wena? Into ezibhaya business minded artist into ezibhaya uzolifeza iphupho lakho khululeka so uyafuna ukuya rehab yo ngenhliziyo yami yonke futhi sengizwile so uzwile ukhathele sengizwile angikhathele 17 years akusukudlala ngile my brother mina baba wami kusho ukuthi ngaba intandana ngisasentwana encane yangithola okay yeah manje bangishifta bangisa ngale family yami ngale bomakatlewu yabo mangifika ngafeli umawuleli wangitshela ukuthi laba bakuthanda ngoba manje ngisaphila athi ubheke izinto mazo reverse angeke kube mnandi yabo mavele noma bese ngithi mase ngingada ngicabanga la ngide ukuthi manje sengimention sengimbona lo muntu lo yangithola hlala ngitshela izinto lezi ukuthi abantu abangitshela ngeke bakuthanda bazokujikela ende vele manje azimbo kunokhulunywa lezinye inkulumo endlini yabo noma nginamajimbusa awuntana ekhipha idontozi izolo siyabhema liyangishaka mnandi ngikhodla ngayo yonke into nyalala yangithola ngikwazi ukuvuka kusasa ngesigela akhiphe futhi sinenini entwana uphethe imali phela lento yena ifuna imali yangithola siyabhema kanjalo nje vele kwaba oh when your problem you were abandoned by the family sure mntu ngoba you had no mother and your father abazali bakho basho and then laba basele bakureject ubuya eKatlego Natal Spruit emhlungu phansi khona ngokuzwa kahle my brother Manela mina i-HIV yaqala ngisaseyintwana vela zange ngiqale vele ngokubhema inyawo yini qale from benzini engiyakuzwa ngasuka kumabenzini ayengabona ngathi lento le ngathi ifuna ukungihlanyisa lapho bengibhemela khona bengibhemela esigangeni ngale kunamapipe kanjalo masibhema yona ibenzini kanjalo khona abanye ama-grootman bewashayela amazolo njengoba besisasho ukuthi vele umuntu makabopha kudala bazifihla yabona kanjalo ngigcine vele sengizithola sengila so ibenzini uma uyibhemile iyenzani nje lapho-ke yazini ubona abantu nje kwama-dragon balls kusho ukuthi manje ungasafuni nokuthi ungayibhema ne mara once seyingenelele egazini i-addictive yonke into ine-addiction ngamla mara ibenzina originally ngathi eyokuklina ipende manje cabanga ingene emzimbeni lento ukukhula loku experiment izinto nyana uyabona Grootman lami ungazi ukuthi ekugcineni zikisaphi
uyabona mangikhula bebayibiza ukuthi amanzi aselwandle konenye bathi amarwatshwatshwa yeah amarwatshwatshwa yizo vele sacala ukuzifundisa ngazo amarwatshwatshwa besiwabopha iba ngathi yizo amarwayirwa ziyachuma zithi chwachwa bese uyagraduate uyekwayini graduate maziloku zichuma ukuzwa kahle ma brother malume wena ma brother uzithola kanjani mina ngisola nginqaba ukuthanda iplaka ukuthanda iplaka ufuna ukuhlala useplakini man wafuna ukuhlala useplakini ukuthanda izinto thanda izinto ne owayiye kahle khona la ngayi ngohlala Soweto mina endofaya plakile ne into ezibhaya uyakhohlwa izinto eziserious ngoba vele iplaki vele yakhohlisa vele ukuthi ma into ekumele uvuke uyenze kusasa ekseni uvuke ugeze uyomaketa izinto ezinjalo masoplakile thatha light i-mindset ucabanga ukuthi ubrave ma udakile kanti you were born brave mina ngibrave mangisoba mangidakiwe ngishawa uvalo yabona mangisova yabona umuntu ngibheka yabona mangi-acta ngi-acta ngisoba straight mangingathi ngiyankawuza ngiphambanisa nescript cala amagama uwaqala emuva wayisele ubona ngathi abantu bayakubona ukuthi ungikawuzile kanti kwazi wena ukuthi ungikawuzile so mawusoba you are brave Grootman badi mina becela ukuthi lama drugs aphele aphele lama drugs mele waphela Grootman wabona into enkulu bra Grootman ama drugs mele aphele kodwa amaphosta abantu bakhe mele baqinisele lapha airport ama drugs angaphumi airport ma brother ama drugs ma brother avela angena from airport angena kanjani ama security yakho unama soja unama police unama metro bayenza lapha bayenzani umsebenzi wabo wenzani ukata ama drugs mara bona bathola idize ukuthi ama drugs ahlule abulale abantwana babo wana banandaba nathi banemali ngithi abantwana bo phela bahlala elokishi bahlala edrobheni yabona mina becela uRamaphosa enza iplan nje kuphela ngoba the next coming few years intwana sobe sirulwa manager ntwana kukumanja kunamasotsha la eSouth Africa into emhlungu thina abantu esibhemayo sidla imali ya modern umuntu osipanayo umuntu osipanayo okwazi ukurate less than 200 mara thina yo Grootman ngathi sibe honest ngoba Grootman sibe honest 350 yaka Ramaphosa incane ngihlange 2 hours umntwana bekumshela moya nawo lo mntwana bekumshela nawo lo mntwana bekumshela akafuni ngoba kubhema ama drugs why and ngumvenda uRamaphosa umvenda uRamaphosa mele agata ama drugs uthi solo bola kuwe Brian sesikhulile into engazethu sishathile Brian siswami ucela uze ngapha ne uRamaphosa enza iplan unzima emhlabeni unzima Brian siswami kunjani man angikudeleli wena uzithola kanjani ufika kanjani kulesimo okuso ngicela abangani peer pressure abangani ne ukhule kanjani ukhule kamnandi so ireason abangani azange urealize ukuthi labangani laba bakulahlekisa bakuphi manje labangani abekho bashonile kusele wena kunayo umntwana ufisa ukuba umama onjani emhlabeni alright ne ungathini kule youth especially amantombazana kunamantombazana phela nathi besibancane si fresh iphongo zishayina singacabanga ukuthi sozithola la bakhalele iplug even nogwayi nabancane wesikela manje esikolweni iskela is very important yabona iskela is very important bathengisa ama drugs gating esikoleni iskela is important mara bathengisa ama drugs ama crystal esikoleni egating nentsango esikoleni yana amaphoyisa agcwele la brand kodwa amaphoyisa enza iplan lezi zinto zizophela brand amaphoyisa angeka i-drugs nje kuphela iphela sikutshela ukuthi mhlawumbe sibhema kanje sazi yabona i-government if they didn't want drugs in South Africa angeke zingene first of all
laphana bashanga x-ray scanner into ekhipha ithambo. So how can it be hard ukuthi babone i-drugs marangena? Bangazodlala ngathi khona manje basideliver i-range. I-range izokuhlaba bazideliver labantu. Department of Health bese iphoyisa lizokubopha i-deliver yibo. Phela injection bazideliver. I'm sure they say they avoid lento abathi Bluetooth yabona. So basideliver. Just ukuthi manje thina vela sigedezanga ngithola. Mara mina ngizokutshela wena ubukhada ngeke babamba ama drugs. Ithi bezithi bafake thina lapha kube yithe sibabamba. Uzobona ukuthi mina kube yithe babambayo bagcwane. Thambo bathi ngizongena kamaphosa ngikhiphi akamengaka. Wona moyaport. General maphosa ronna lena mulala. Namkipele enye into lapha. Today la bafake mina. La kosewetla ngo. Bonke laba tshontsha imali ka government nyawuzwa lama point nyawuzwa lama fact bafethu ne but ngokuya ngami nje ne lewe ngibona ngakhona ne masizoyilanda ngendlela ye government angeke kulunga. Mina my approach it's social ukulanda straight and help you to help yourself. Yabona ngale system ukuthi kuzoza amasoja kufanwa ama airport and umuntu okhawathekayo ubani manje angithi never fail. So that's why mina ngizekini ngingayanga ku government ngithi government valani or nenza akana 2 months away rehab akayirehab untwana akana 2 months away rehab phela untwana sikalibala pho untwana 2 months ana yona so rehab bokunjani 2 months ana yona Abushap bokushap mara abuya kwathi ubuswe yini rehab ngizolenkinga ngitshela ngazo ngihlala ngihlala ayoka yabafika akuthuka ngihlala umuntu shiriya sifebe lapha ekhaya ngumlamayo into obulawa bhuti wami namanje uthi usiswami nyamlama mangalathi site nyambulala la ngimtshelile so rehab uhlele isikhathi esingakanani ngihlezi 6 weeks 2 weeks uphume so grand ngiphume sengigrand mara ngafika ngaphandle ngahlangana na same problem wa relapse the problem lekenza ukuthi ubheme mawuphuma rehab uthole the same problem kusho ukuthi le problem mayingasolveki nawe angeke usolve yakhe problem because mina into engazibona ngayo namanje ukuthi nje ngibhode nje ngizorelaxela nje kuningi so the problem ye rejection ye costa lento mara emhlabeni uyi-1 vele u6 feet uya uyi-1 noma ningama twins angeke banifake ni2 emgodini impilo eyakho impilo yami bhuti wami mara angiphethe ngakhona siswami ngathi akusisiswami leyo angiphethe ngakhona because into eyiningi bhuti wami mangitshela ivari ney'bhamu zami wazithatha wazinikeza amaphoyisa yena mangibuye laphana ngoba kuwumuntu ongitshela ezinye izinto eziningi bhuti wami yabona mangimbheka into obulawa izibhamu zawo izimsebenzi wazithatha yena wazithatha uzinikeza amaphoyisa nginizwa kahle mara ngithi niyazi ukuthi mina ngipromote crime senyasa ukuthi lewe angizona ngakhona yonto mina ngagojwa Friday ngifebeza kamathi ngagojwa Friday ngifebeza kamathi bathi nge8 manje uthengise yonke into ekweya thengise yonke into yakho shothi bekakurayithe off uthi uyofala umuntu ejele uyofela ejele uNkulunkulu kanti uzobuya ngale nje ngivela after 18 years userve how many years 11 years 3 months 11 years 3 months my brother ngicela ukubuza makathi amaphoyisa wasebenze e-airport. Did you go and see the airport ukuthi injani because I've been working there alikho i-drug eliphuma e-airport ziyaphekwa zikhona la ziphekwa yini inyawupe yasemzini izwani bafethu izwani machita izwani lalelani one person at a time unga-argue okay sizobuya ziyaphekwa la ezindlini angini and then mawangabheka angeke sibonakale ukuthi sonke siyabhema mina kudala ngibhema 7 years ubhema ini mina ngibhema igufu ngibhema igufu and manje lento epema muzi ifana nogwayi wena usitshela ngogufu igufu angeke utshontshe ugufu
igoof ineplaka ukudlula inyawupe because it's too strong too much. Inyawupe yakushaya ulale. Igoof mina yangishaya ngiyakwazi ukungena emakuleni. Webhema inyawupe cala njengoba soyikhulumela so. Angikhulumeli inyawupe ngikhulumela for iside la. Yes, my brother. Ukutshela semzini inyawupe okokuqala is the most potent drug emhlabeni. Yeah. Okokuqala. Number 2, inyawupe heroin. Heroin iyenzwa ngani? Ibuya kwenye into bathi opium. It's a plant. Lalela. Opium is originated in Vietnam, China. Uyazi ukuthi lento le develop indawo ezingakhi mayifika la. Njoba wena uthi yenzwa la. Angeke kunike Nigeria iopium bese process yena ayenze inyawupe ngeke uyibone lento le. Iza yenziwe uyayithenga. Lalela ne isukutshela bheka isukutshela azikwenzakala yabona njoba abajita bheka konje nithini bafethu ledlala lapha iborder patrol. Those guys are arrested, those are used as bait. Yazi bait ukuthi yini ama bait. While ama manager nama supervisor concentrate kule bait eboshiwe ngaleso sikhathi leso abaningi bayandlule sikutshele ke kuyabhadala, they use this bait mababamba lo yababiza manager babiza supervisor maba concentrate kulo yana abanye bayandlule emuva. Kilos and kilos ye heroin I drugs editsena ku airport na ke thola stoko sa 8 million wena thola stoko sa 100 something million nna lo yena re bereka motho i1 mara a re tsebane and nna lo yena ba rekela ticket ya flight e1 re ka namela le go se ka moka mara re spana gore tmanle mara nna lo yena re sa tsebane ke thola stoko sa 8 million thola stoko sa 100 something million bo tshwara nna wa 40 million wena 100 something stoko sela sa fit wa fit just stoko sela se seng ka nna nna ba ntshwara ke manager ya ba tshwara nna ba fit just stoko sela se seng manje esiyamachita so yini into esingayenza ukuthi iphele la nisingayenza never nisingayenza into ke idea ya I think the solution is rehab. Ayikho into esizoyenza. Angeke senze njengalo mfana lo wakumoja lafu. Naku ugcine sekafahla kimi. Nathi bazosiphula amakhanda masingathi sithi siyona akusisipani sethu. Sina la kahle akusithi amaphoyisa phela. Kahle indoda enkulu la ayizelanga ukuthi sizolwisa ama drugs. Uzwele yeah mina angizelanga ukuzolwisa ama drugs. Sifunwa irehab. Angeke ngiwalwise, angeke ngithathe namashansi. Ngizele la ukuzonceda. Into sicela. Ngiya understand ipolitiki yakhona ukuthi angena kanjani kwenzakalani esinye siqala ukuzizwa ngani. You are more informed than us. Mina ngize ngokuhelpa ukuthi sasa ngidlule la or ngikubona TV uthi mina ngasizwa le out. Ningibona nginje bafethu nangibona ngifresh, ngiyiteacher, ngine business, ngine store, ngenzani ngiyathunga or ngenzani is because of movement yale Grootman eyafika lapha eKaslethu. Ene kinto yotlejimo. Yeah, nathi tletse la ile. Yeah, and then go tletse Grootman la kana go pela re we di Grootman la. Fela bra go. Bona di ba Grootman la ke di bona ne. Wena nto tletse mo Grootman la. Utle re botsa ba fethu ka tsile sora vaya or tatile o tlang re botsa ba fethu. next week. Yeah. Sepana yo maganya. Mina I can't overcome the system implemented in the world. I'm not Jesus Christ. Not Jesu bambulala self. Bam crucify. Messiah inkosi yethu. Mina ngumuntu ofana nani. Sure. Mina ngizonisiza ngokunisave from kule demoni. Bafethu mina ngiyibona kanje ukuthi singayisiza kanje. Anginama R5 angisingi CIA angisi ngiphoyisa la kabheka icele angisingi hawker angisingi underground cop. I'm just a concerned citizen of the country. Wena braga tatile wena o shapo unotla mo le taxi
ba nya go ya riepe batla wa senya go ya riepe ke tsa haitse wena se nngwe tlile ka mmereko wa ka mogolong go thusa ka ona braka ti di bana ke di bona nna ke leboa fela ke leboa wena le batho ba hao ka mogole go nno tloa kae ka letla mo le re le thusa rena ka mara meleko re leng ka mara yona braka ka mara dinyawo angusha braka nna ke le modimo wa go le tsematla matlono le banna ba ka re le go nno tlo Alexander go le fitile ka se ka yo tloa go fitla mo braka ene wa tsubiwa ke wethu no ke chance mo thembisa ya re raya ora re waya ngwaya wa saying hi wena beta driver ya gore ba fethu ke betile drive le rona re na le di family engwe le engwe ina le motho o tsubang angusha braka le nna ko familying o teng o tsubang ke ile ko yena ka bua le yena a dumela a re ya ngiyahamba malume ngiyaya la kiwa khona hayi back to the roots so it's beyond my principle maybe ke a khona o thusa ngwana wa kontle ke pallo ku thusa wa kontlong braka ba re moruti a bele moruti moruti braka a bele moruti angusha ke a utlwa nto e go le kono re wena ka mogo o ikemiseditseng ka ona braka o kgonne o tlamo all the rehab centers around the country, you've heard the story. You are welcome to the podcast to come and volunteer, like as you did on our first episode when we started the podcast at the Captain Park. So now nyai fully platform, all the rehab centers, private sectors, government sectors, NGO, NPO, whoever has a rehab, come to us, Israel Matseke Zulu podcast. They are ready to go to the podcast. I saw Mr. Contact us. We are there. We'll bring you to the guys. Tomorrow it's your son. Tomorrow it's your brother. Tomorrow it's your daughter who will be the victim of the circumstance. A city battle deal with us. No effect, peer pressure, depression, rejection, all the stuff. You are welcome. Don't forget to subscribe. Those who are watching. Subscribe to Israel Matseke Zulu podcast. Thank you, the Ghetto Professor, Champion Maore, King Manamu, Tada.